Gotogoya chaka Kisii County ya Kisii tumurikana lyabakago kolekana isaranso ikumunchu murigeli bono ngomanya senjira yoboye keranu nigo monto yo masiri kumabwaye maigaye gari ebase manyakanite buna modern coast kogwa ensemo ya makutano asoro chirra senseme yo imeye county ya Kisii gotebekane basi yo yasiri boroso na koira na magega abwase anyetume gari ye mokolende basi yo igo yaguro china banta bange gotegoro chinkoma obagende chokurwandro mabwabo asenyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital omurikito ndemo Steven Nigaikira na senseme yonna goto aliganira roboti rokubwatia Emambia ya lero ensemo ya Kisii Town nigo bosombia separa ya makutano getare bwale marigwa sekagieta niti chinsainye enga kiegari ya modern coast ya sirio boroso na goturungana gochia sauro che Nyakomisaro enga kikonyora ya rure savari koruo mochio Mombasa egari eri muna chikota je break egari yange break egari achaka gocha magega egari yaiteye moya na kuru eyo mongwano itone yatokoroka mayoyo nere kereira na magega ya suguma yaje gusukumirania abantu gete bari ngegege egari yana kunero njaumia mete gari kare ya rura sa tambe muna ntu abantu bapara nto mete ngari kare yede ngwikere ya bole break mono kero koira na reverse okoranga chikobeka reverse yanga waso ya so afuri onye ndie so kanga bona na bale ko control. Otherwise I'm advising drivers, those who are responsible for the control, when they feel they want to stop somewhere, they must ensure that they have a good space and a good area to park their vehicles. Korengana na omo OCPD Kisii Amos Ambasa nigo montoyo mo utarenge gari yuime asirio bogima bwa yaso mo basokano yo na bange gotigerwa chingoma asasabira abarundi korundi asobo twereru mono aschinga kiechi chesuguku. The driver, after the accident, disappeared from the scene. Members of the public, with the help of police officers, rescued passengers who were in the bus. One person who was a pedestrian and a male African adult or middle age succumbed to the injuries which was caused by the bus. So far, several passengers who were rescued are undergoing treatment at the KTRH. Ogo saba kwa bamenyi babosongo na serikali ye county ya Kisii kwene kibuna ebitango mbibekira se chinsinyo chie para chisinye no rocheru wa Nyakomisaro eliogokonya magima asama tukale bosio. Mheshimiwa Zimbarati angalia hapa tuweke pavement mzuri ndio kali inaweza kuteleza na ikikuta ikutana pavement mzuri ili ipate kuokoa watu wetu katika hii county. Kisii County kai gando jene gabana nebe getaba chigari chichanya kitari buyamono ambulance chiamyo kirege getekeyemo egabana yaito Zimbarati na wagena buyamono ndogenderega singinjo na gwabeka buya general ndoje yamyo kiga chigari kai gachakonyira abantu baito yaba minyokiri nyagitari. Miki tunaweza sema msemo ya Kisii ama msemo ya Disemba msemo ya mwaka mpya. Mazee ma driver ma conductor ma vikonyo wote naomba tu tafadhali mjaribu kuangalia breki, peleka gari service vizuri na ukiona gari umetoka far long distance jaribu kuona pale unapaki gari. Magega yo mobasokano yogo korekana nigo bono mugavana Zimbarati asabiru kobeke mirobelera ene kibuna omochoko muya noro asebitaseni biechigali no mochobosongo oyuo obwato mubaro manene bwa abantu asekera litukolio boncholeria amangana yega beire ga masosa epare ne iri korosigwa ebebuya asenginchononya ne keregali go paki u ya nyaranga esete ne na saragia Zimbarati aligereria amangana yega asengenche pare ya rosiguna bokonyoranga yakonyira abantu baito. Kuripoteria Ndizi TV Elietariane Ndemo Steven Mono murikito ndemo